Porodica Mars, vlasnici istoimene čokoladne korporacije, zauzima drugo mesto među najbogatijim porodicama u Sjedinjenim Američkim Državama, sa bogatstvom od oko 120 milijardi dolara, a aktuelni naslednici dele 33. poziciju na Forbesovoj listi. Bogatstvo im je zapravo omogućio i jedini sin osnivača Franka Marsa, koji se zvao Forrest. Naslednik nije dobro poznavao oca, roditelji su se razveli kada je dečaku bilo 6 godina, ali upravo je on pomogao Franku da postigne uspeh. Po legendi, jednom prilikom petogodišnji Forrest je pio sa ocem slatki mlečni napitak i predložio da naprave bombonu sličnog ukusa. 15 godina kasnije, 1923. godine, pojavio se Milky Way, jeftina čokoladica s nugatom i karamelom. 7 godina kasnije, fabrika je izbacila verziju s kikirikijem pod imenom Snickers. Nove poslastice su od Marsa seniora napravili milionera. Dok je uživao u svom uspehu, Forrest je završio fakultet, 1928. godine došao da radi u fabriku. Sanjao je o globalnom uspehu i stihijski je reformisao posao, a ubrzo je čak zatražio trećinu kompanije. 1932. godine otac ga je poslao u Englesku, a 2 godine nakon toga je preminuo. Kompanija je prešla u ruke njegove druge supruge. Za to vreme Forrest je neumorno radio. Posle preseljenja napravio je poboljšanu verziju Milky Way pod imenom Mars, kao i bombone Maltesers, a kupivši proizvođača pseće hrane Chubby, počeo je da prodaje hranu za kućne ljubimce. Iz tog ogranka kasnije su nastali gotovo svi poznati brendovi hrane za životinje. Početkom Drugog svjetskog rata magnat se vratio kući i lansirao M&M's, a zatim investirao u Uncle Ben's pirinač. Biznis Marsa juniora prerastao je očev, ali je on sanjao povratkom kompanije u svoje ruke, i to je uspeo 1964. godine. Nedugo zatim Ford se povukao i predao upravljanje deci, sinovima Forrestu mlađim Johnu i ćerki Jacqueline. Poslednje dvoje i danas drže 2/3 kompanije.